Дами и господа, този поздрав е специално направен от Дамјан за неговия красив племеник за принца, който се роди на 6.10. 2025 година за принц Милчо, специално за Георги Леона, за най-добрите в село Нова Дзене, за баща и син Леоните, за джамбазите оригинал от Дамјан. Дамјан Продакшн! Джорги Леона и Лескером ни Мими, кава златно семејство од село Нова Хене, поздрав керава Гого ске душман ме кавеске јивинава, мерав леске вовиси мо богатство Милчо, од тате сакадел совиси летуке. О Милчо джамбази, кај си дадеско вило, ромален ми фамилија, мастерен тумаре мостер, и си манек цаво, капа барав тумен, вали грми на Милчо джамбаза, пак му Южна Българија. Лече си барвалос, о Милчо джамбази, онај баро андиновачене о Георги Леона, ефтино леу, ефтино бикнеу, всичко сам постигна, сам се издигна Георги Леона. Има жена къща палат и најкрасивото момче, кај ѓалка ја обиколило Георги, само паре, а неле Милчовске. Вали грми на Георги джамбаза, пак му врви, естино купува, естино продава, викнала Северна и Южна Българија. Наши перамен мени си ман, чаво ни мангав, тумаре паре, тумаро злато, тумаре колаве, душман, 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 и си ман, златно каво Милчо джамбази. Паме си ам дуво думесте, одоле си баре легендарија, тари баро Нова Цене о Георги о джамбази, о баре дому ка баре вилеско. Вали грми на Милчо джамбаза, пак му врми, ефтино купува, ефтино продава, викнала Северна и Южна Българија. Десулено Милчо джамбази, о патрони, о дарикати, о зорало барвало, леле о баро, а калео саврете джаме ме фамилија, наши пераме наме, душман